E rua te kautau te reo rotarota e o kawana ki tēnei whenua, e rua te kautau hoki te wiki o te reo rotarota e tūana. Engari ka toko ake te pātai, hea koia te whai wāhitanga o te reo Māori me te ao Māori ki te hapori turi. I kōreroa Riria, Dalton, Reedy o te ao Māori News kia Eric Matthews e pāna ki tēnei kaupapa. Me ona whakaaro, me pēhea te whakapai ake i te tauawhitanga o te reo Māori ki te wiki o te reo rotarota me te ao o te turi. He koke ngā whakamua mō Ngāti Turi, mō Aotearoa whānui, he whakanui i te rua te kautau o te wiki o te reo rotarota. Looking back over these 20 years, we can see our Māori community, they are more successful, but it takes time. I whānau turi maia Eric Matthews o te rarawa o ngā puhi ki tēnei ao. Ko te marae o ruau moko i tāmaki makaurau tētahi āhuru mōai, e tuwhira ai tōna ao Māori ki aia. Being on the marae, for example, can be very difficult. There's a lot of kōrero, whai kōrero and karanga that I can't be a part of. There's a large language barrier. So thinking how we can be equitable in that world. There's not many trilingual interpreters available. So it's very important for Māori deaf to be incorporated into their marae, how to have full fluency, not missing out on those experiences. Hei tāngata tauranga, tōna rua tekau mā toru mano ngā tāngata i Aotearoa e mōhio ana ki te reo rotarota. Engari ko ngai are taringa kē tērā e kahakara whiu ana i te reo. It's important that deaf and hearing work together, but at the same time we allow deaf to take the lead, to become more confident and empower them. E ai kia iSign, iti iho i te kotahi rau ngā kaiwhaka Māori reo rotarota i Aotearoa ni. Me te aha, iti iho i te kau tāngata e mārama pai ana ki te reo Māori. There's lots of beautiful Māori kōrero out there. There's those in the wero as challenges, and I would like to see deaf Māori men stand up on their marae and have the confidence signing, using their facial expressions, and I want to see that development. In the future, it would take time. I'd love to see Māori deaf and Māori working together, gathering both perspectives, not one being more advanced than the other, but working as a team, but again, that takes time.